mushiki wanje imyaka namaze hano i Kigali twarabanaga mu nzu nibaza gucumbira. Amen. Mutima wambwiye ibintu bibiri. Abadiaspora bari hano bazumva ku mutima banyegere hano ituma amafaranga. Navuga abadiaspora kubera ko ariko twazanye uri hano udafite ubushishe bwinshi muzi hano uratanga izo ufite nta kibazo tutanga kizanje cyo ni kimwe ya turayamuha mu madorari. Ikindi cya kabiri umutima wambwiye ngo musengere numva no muhumekera ku mwuka naje mfite harabari hano mu nyegere Patrick Bwino bagiye hanyuma bakomeze baririmbe niba nta bandi basigaye nta kibazo. Yes, okay, tubaye bane harundi mane bomugisha twiranje bizagere kudi inde harundi wanaza shiti yaje madamu Kanyama uhagaze bwino mwiruka muri mbe dore nundi tubaye barindwi byiza twari kumusubiza k'igihumbi basi tumusubiza k'igihumbi basi 3, 6, 7, 8 nibyo mbaze neza tubaye 8 harabura 2 nta wundi nawe uratanga mama yego tubaye 9 turabura 1 twuzuze ikiganda muyatange mu madolari apana mu banyarwanda. Yes, okay, nta kibazo andasigaye ngo ndayongeraho ku cyumweru utayafite ngire mukabe ku cyumweru uzoyamuhisha ku cyumweru bizogere yabo gice gihumbi cy'amadolari hana mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wawe uri kuri twebwe ngire neza Valeri Mana y'Imana urimo yaguke umukozi kara ku munwa umushigikire umukomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Turamutwikuriye ku mugaragaro mu izina rya Yesu Kristo. Yakira imbaraga z'umuriro umwuka w'umuriro ku buzima bwe imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo isi mwumve abantu bamwumve ijuru rimushigikire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Thank you. Hari baba
neza nkunda ibintu bisa nk'aho byo gusahuranwa mu nzu y'Imana kandi hari ibindi biri kugenda neza. Bwana sifesa, Bwana sifesa, arimuye gucuranga indirimbo, hari indi ndimo yabishimye, ariko turagushimiye missionnaire. Imana ishimye ku bwawe kabisa. Ikintu dufite muri kino gihe dufite ubwoba bw'ijambo ry'Imana. Atubushiye kuvuga
Hallelujah.